Hai Lamsogo Joto Kokborok Technical and Job Alert YouTube channel. Joint Recruitment Board of Tripura. Joint Recruitment Board Tripura বা JRBT Group C te Group D ne যে exam মানে 22 তারিখ 8 মাস 2021 মানে Group C ne अपने result लिखा ते Group D ne बुरिखा और result ni je result মানে provisionally qualified je PDF link angabo video ni description return rak norok download khaina di norok tai norok ni roll number miliri norok result nai di norok qualify janka asa khayo qualify no bang nai hinai roll number miliri nai di jemon kebon khe 11 ni theka shuru kebon khe 12 ni theka shuru kebon khe 13 ni theka shuru kaisa ke norok bebak miliri nai di jara roll number pogoi thangka ba roll number admit card kurikha admit card to roll number to tongo acknowledgement slip to kuru aro to shudu registration tongo kene roktam khane te hoisa JRBT o login khaidi id te password roi id te password roi JRBT o login khaiman pore nai di jara group series group c ni dungne ayang last ro tong nai di download hall ticket ni tongo aboka admit card abo download khainai roll number nayo norong result miliri nai di tai group D bohaino same no jara id password pogoi thangnai id password pogoi thangnai borokkai id to nangnai user id ke mobile number othoba email number bayongo ganarok bo mobile number bo email id osomoyo rikhana norok moi tokhaya buri forget password ribbon rok te hoisa register khayo login khaimano norok to isa forget password if password sanamoi norok login khai norok ni admit card download khaiman aino hai sao group D ni bu rijak group C ni bu rijak PDF description link go naidi obo result publish mane 29 tarik 11 mas 2022 tabo nungne ang bahike admit card download khaine ba provisional je tabo obo result out mane obo chung bahike nai naidi ang tabo JRBT ni website to thangnai norong phone JRBT ni link go thangmane pore nai di norok JRBT o habdi nai di JRBT o thangmane pore norok desktop site khena di mobile desktop site khena di aman pore nai di ayango tong nai di email id phone number email id ba phone number aro norong ni email id te phone number di tai tola tongo password di aro abon pore verification code yango nai di same ke di jodi sinorok abon cinema yangange te aikafana change khairi di ge jara id password pogoi thangna borong norong mobile number di abon pore mobile number iman pore forget password to click khairi di ge jara moi to tongnai to norok di jemon verification code rimani pore login ready login rimani pore nai di anorong mai ke phainai jara group C rijak number 1 tongnai group D rijak number 2 tongnai jemon nai debo status successfully applied oro first tongo acknowledgement slip second tongo payment receipt tola 3 number tongnai di admit card ge jodi senorok number 1 group C chimi rijak genorong number 1 group C ni rungnai tai group D rijak ngai group D nongnai ro post ho rijak nai di yang joton se last nai di sakao admit card ni tongoro download hall ticket aro click khai di download hall ticket nai di ro download khai norok download khaina di download khaimani pore norok nai di jemon norok ni PDF file a thangi nai di norok ni roll number nai di bo phaika je norok bo phaika norok roll number naioi norok result nai di tai songno